Moram vam priznati da sam, kad sam ja bio đak u osnovnu školu, kao jaki odlikaš mrzio kad bi me stariji pitali takvo šta. Užina jeste bila, ali je nekako bila tajna, jer se nije znalo šta će biti taj dan. Dok se ne ode u kujnu, ili se ne umiriši kroz odnike, ili neko to ne otkrije pa razglasi. A gle ovo danaski. Svi đaci imaju te telefone i internet i za cijeli mesec unapred znadu šta će dojesti. Šereti seoski čak i tvrdidu da kad se nekim đacima ne sviđa to šta će taj dan biti za užinu, ni ne odedu u školu. U svaki slučaj, iz naše osnovne škole dr. Đorđe Jovanović je tim povodom stiglo i obaveštenje da je prvi dan užina besplatna. Svim đacima srećna nova školska godina, prvacima posebno, uz želju da imaju dobru užinu.